Infetħet Triq Diċembru Tlettax, proġett ta' 7 miljun euro li jinkludi l-kostruzzjoni ta' underpass minn Triq Diċembru Tlettax għad-żona tal-Menqa u t-terminal tal-cruise liners. Proġett li gvern preċedenti kien wiegħed li se jitlesta fl-2012. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi qal li dan għandu jwassal għal inqas traffiku fiż-żona tal-Marsa. Saħaq li traffiku ħdejn il-junction tal-Addolorata biss jiswa lill-ekonomija Maltija 5 miljun euro fis-sena. Żied li f'dawn l-aħħar xhur twettaq ħafna xogħol infrastrutturali f'din iż-żona, inkluż sistema li tilqa l-ilma tax-xita, sistema ta' telekomunikazzjoni, dawl u dranaġġ. L-underpass huwa mibni skont rekwiżiti Ewropej, b'sistema avvanzata ta' dawl li jiġi kontrollat skont il-ħin tal-jum. Il-proġett mistenni jikkontribwixxi għal żona li tilqa' x-xita f'reservwar eżistenti, filwaqt li se jinbnew 2 oħra. Min Jannar ta' din is-sena l-Unjoni Ewropea adottat sistema ġdida ta' infrastruttura illi taqgħet il-partijiet differenti tal-kontinent Ewropew. Il-Kordinatur tan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport, Pat Cox, stqar li l-proġett fi Triq Diċembru Tlettax huwa importanti mhux biss fuq livell lokali iżda wkoll għall-konnettività mal-kumplament tal-Ewropa. Some of the issues, like today's project here with the tunnel, or eventually Marsa Junction, these are hugely important within Malta, but they're also part of this Trans-European project, and for that reason they can attract funding from Europe of up to 85%. And that's a lot of solidarity, where other taxpayers will pay 85% of something which is European, but whose first and visible benefit will be for citizens here in Malta. Intant il-Ministru Mizzi ħabbar illi wasal biex jibda x-xogħol fit-triq il-Kosta u fil-junction tal-Kappara.